هم اللي راحوا العمده؟ أيوة. ايوه طبعا، ما طلع ميتين منهم 5 رجال. اي، قالوا له عايزين حقنا. حجنا؟ ما وقع منهم 5 رجاله طبعا، امال ايه؟ وطلبوك انت بالاسم. ايه؟ طالبين مين؟ طالبينك انت بالاسم. مين اللي طالبين انا بالاسم؟ هم. وطالبين انا ليه؟ انا مال انا؟ عايزين يخلصوا طارهم. انت مجنونه ولا انت عبيطه ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما اكدبش عليك، مش انت راجلي؟ وانا عشان انا راجلك ايه يعني؟ طلبوك بالاسم. يا نهار ابوك يعز وايه؟ تخافش تخافش. ايوه انا دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ طالبين انا يعني ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي لو رحت لهم؟ هو العمده هيحكم. ايوه يحكم بايه ان شاء الله؟ ايه الحاله دي؟ ممكن هيحكم عليا انا؟ اي. يحكم عليا انا؟ اي. ويحكم عليا بايه ان شاء الله؟ ما هو ممكن يضربوك ضربتين يعني هما كده، او يجلدوك. اي حاجه رد اعتبار يعني. ده ايه البرود